Thigurune ya Kenya kwithirwo thiritie kithomo mwanka ukaigwatira maratathi jagitumi nikionaniria kiati ukona ngugi na uthu Kenya ayuthi babaingi ni batigi na maratathi ja mathandukune jao jatina ngugi ukaririkana ngugi ni gintu kimwe gitumairwo gwikumiria na gucionera mugatejo ntuku atongera babaingi batumaira wagi bwa ngugi gwikira mawira ne nkabona Kenya thirikari kuga ikaramia woni bwa ngugi indi bubu botekarikaga mwandiki wetu wante toga kimutegi na kuinja nkuruki kiri rugono ruru romwanya giki ni gicunjie kebithato na kyamuthia kenda gutigira ntuke mbethi bakwirutaniria kurwa na wagi bwa wira itukuraithiria mamwe mamatagaria marama batiri kuthukwa kaingo kunyithio kya na yuthi kurira bure nonto bwa kwaga wira Linet Kadhure ori mwaki na kuria ntuke mbethi babu bangi batige kuthura wira barutere kuonekana na ndi mu youth ndingenda ku encourage a youth bachumerie tutigi gukara nyomba tukiuga gutina ngugi inya twetera ngugi chiza chi ofisi utichi kuonekana ni nkai lakini twachumiria na mubundi ezana oririwa kuriwa pesa kidogo aririwa 2,200 antu banjara ukethro te skilled enough bado no ukona mbecha ko ndingi urge youth bachumirie beje twakena bakana company itawa Humble Vines na tuthithe ngugi chonde chia construction kuma BQ actual tuthithe ngugi chia government na inya ukethro wenya residential kunyombe ku kwenda gwaka tu ploti bado no utu contact tugaita ngugi na kulingana na Solomon Mose uri principal wa skuli ya Ruibi Polytechnic wanda Kibirichia na ati umakosi chianjara na ira baingi ba youth bakurega ni gutethia muno nonto batikwaga wira bari nacio bakethira bena opportunities nyingi muno ke society nonto kosira to train cionthe i consumer based antu babaingi ba nini bara kosira ikwendekane antu ya cia hairdressing bena hairdressing sio tuma kwina ubundi bwa rui kwina welding na inkona cionthe tikosi muntu omba kuritano na akaumara na rome akethira atina ngui no akagitaniga kuntuke mbethi borito gutumira mitandao nkuruki kiri guchwa mbecha banto gutumagira mitandao kuwirwa ke Eriki Kimathi mutaaramu wa mantu megi biashara online is supported biashara kuingwa pira ndo babethi o gadget ira winayo kinya product tirazima withdraw at least wina product iji winayo no withdraw na thimo yaku ukamitumira social media bwaga muno no kumenya kuona supplier mwaga na ukaringa mbicha no kende nikitumio kwa nanto babethi bakionera mbecha in the middle ko sometimes biashara technology ile go affect muno na antu babethi baketho bate kumenyora technology bamba ku leverage na bakona mbecha igitumaga muno ukona nandi mtu ati gwituma na stress ikejira nenya mwana antu babethi bakatonya drugs and that no tubakothora batina atwagwita kintu kya kuria kana mugatejo wajo antu nkuruki Kimathi na urite thirikari kuraithiria njira nkurukani cia gutigira muyuthi ati kuinyereka kirigeria riake ria guchwa mutu hope yakwa ni thirikari omba gutegera kwen strive no to purpose muno thirikari you can ensure there is an environment, a thriving environment. Ya private sectors, ya batu stakeholders, bakumba thrive ki environment, kenda at least tumba kuona antu babethe omba kuona ko ikeja kutha thirikari komba kuinvest kana ku inspire growth economy na kutha kwena goodwill politically ko ana baba omba kuona ngugi na challenge nyingi kinyanto babethe babo kuona ibo komba kwenda kuombire tugwitwao lakini batukomba kwa capital itukumbika kuoneka nonto urito getwa into bibingi kuromba loan ukaita into bibingi na muntu mwithi wojo atomba kuthore na mbecha iji cha kwambiria ndugiji kiu niyo suffering ya ndo babethe bakoneka na kuthote karonu kuona omba kwambiria biashara
na capital hiyo tukumbiomona kumtu mwithe tukumba kuwa na nafasi ile omba kwa kitata ku ensure that akona capital ya kujecti biashara ciao kana omba kuandika onge imiario tenera yaritu mutongoria wa Nthuke Mbithi Peter Murero rankinya wa kugangu kumwe ni kuinyeria Nthuke Mbithi mono antu au thirikari ni bati kutegera wana youth mono sana no nto gintu kira gikurania na youth corruption ukethirwo mwana youth akuthoma ndio lakini gintu kiria agwita na aria guchwa ngugi kethirwo ni daktari kethirwo ni warimu kethirwo ni askari ukeja kuja kwithira agwitwa mbeca corruption ingite mono na ni muciari no akaga mbeca iria cia kubribe antu baria kenda mwana wa andikwa so kabidi mwana na ndi atonya ndene nja akethirwo au nwe na ndi wenja au na mwana akaranda ene nja uju iketumia ukwithira batu twina mawamba ja maingi sana ukethira nguku icigwita ukethira mburi acigwita ukethira nduka kaikunwa ibao bakuna no ayuthi baba na ayuthi baba bena degree muyuthi ojo na diploma muyuthi ojo certificate nacho lakini hatukumbotegerwa thirikari no nto boy no nto corruption ire arora so thirikari ndioria fight na corruption mono sana na guno tugukinya muthia wa rugono rwetu rwa mwanya rwa mathomo maratasi na mawirane neromba riakwa kiri Nthuke Mbithi babu bangi na ati wira bora king'otore Gaki Mutegi kiri rugono rwa mwanya.